Andrew Weeks at Penarth Cricket Club, and I'm a coach of the under-9s and under-10s at the club. When we set up the age group, we noticed that a high proportion were Welsh speakers from the local school, Ysgol Pen y Garth, and therefore quite naturally we conducted the sessions bilingually or exclusively in Welsh as well. Be ni eisiau gweld gyda cricket yw bod plant yn chwarae'r gêm, so fi ni wedi rhoi lot o'r gemau mewn i'r cwrs bydd yn rhoi gwybodaeth i'r hyfforddwyr a'r cynorthwywr sut i arwain y gemau yna, ond yn bwysig yn y Gymraeg. So I've been lucky to have support in order to do my coaching qualifications through Cricket Wales. Be ni eisiau gwneud bod pobl yn gyfforddus yn arwain cricket trwy'r Gymraeg, trwy wneud pethau'n ymarferol, ond hefyd trwy bod yn gyfforddus gyda'r terminoleg a bod yn defnyddio'r terminoleg cywir. What I've learned is the main thing is get the session right for everyone, that everyone has a good time, plenty of time batting and bowling and fielding. Bod pwysigrwydd i'r iaith Gymraeg yn cael ei adlewyrchu ar ffaith bod yr iaith Gymraeg yn rhan bwysig o strategaeth mae Cricket Cymru wedi datblygu i wella cydraddoldeb ar draws y gêm, ar draws y wlad. And the fact that we can deliver it bilingually or through Welsh is a real bonus as well, and something that both children and parents are happy with.